umuntu wakoze icyaha wishe abantu. Ndabibabwira mwumva akarengane mumpereze mikoro rwose. Nkaba ndi umuyobozi wa kampani yitwa Tamtam Hit Spices itunganya ibintu by'ibirungo, mfite n'uruganda rukora vinega irazwi ku isoko rya Nyarugenge. Nkaba ndi umucuruzi, nkaba ndi na rwiyemezamirimo, nkora amasoko ya leta. Njyewe mu by'ukuri njyewe kuko ndi rwiyemezamirimo kandi leta y'u Rwanda ikabidusaba kwihangira imirimo kubera ikibazo kiri ku isoko ryo mu Rwanda, ubuki bwabuze bunahenze cyane. Njyewe naricaye n'umufudu science wanjye turicara dutekereza icyo twakora kuri ibyo bintu. Arambwira dushobora kwempora utubuki buturuka mu mahanga cyangwa se tukaba twabikora kubera yuko ibintu byo mu Rwanda inganda zemeye gukora ikintu. Turagenda ngiye mu Bushinwa, ndagenda mvugana n'uruganda rwo mu Bushinwa rwitwa Sanitari, nemporuta food grade yitwa Maritos bundi ni ikinyesukari. Ushobora kugikoresha mu mwanya wo gusimbuza isukari, kuko isukari ifite pourcentage ndende, kuko cyo gifite pourcentage ifite 82%. Nukuvuga ngo niwanjye mu rugo niyo nkoresha. Ikintu nakoze navuganye n'uruganda runyereka icyo bita certificate of analysis, yerekana ibyo bintu byabo uko bikoze. Certificate of analysis barayimpa, njya muri Minisante ndaprayinga ndadepoza Minisante icyemezo, impa icyemezo cyo kuzana izo Maritos, bampa lisanse import. Ibintu ndabyemporuta bituruka mu gihugu cy'Ubushinwa, nemporuta nibyo bita amafu, ibyo bita ibyo bita za maforevas, izo bita vanira. Mwese murabizi ibintu birimo amavanira uko babimeze. Bampa nibyo bita forever honey, ku buryo ushobora kuko iyo Maritos ubwayo ntago ari ubuki, ikoze nk'ubuki, iri transparent. Icyo ukora ni gushyiramo icyo bita karameri, donc ari ibintu byo mu nganda ikigahindura ibara cyonyine, cyanyine kigahindura ibara. Ni ukuvuga ubikoresha mu buryo bwo gusimbura ubuki, kuko ubwacyo kiba ari ikinyesukari. Namwe muri abanyamakuru mugende kuri Google search, si ibintu Google mwese muyikuraho ibintu byose, mwandika Maritos syrup. Ese Maritos syrup ishobora gukora mu buryo bw'ubuki? Google iraguha ibintu byose. Urayibaza uti se Maritos syrup hari ikibazo iteye ku buzima bw'abantu? Irakubwira ko nta kibazo, ababishoboye bose bajye bakoresha iyo Maritos syrup. Nagiye kurangura kuko sanzwe ndangura ibindi bintu, ndangura ubuki burangura mu mujyi, maze kuburangura ndabuzana bushyiraho ubucururizi. Umusibejo nibwo ababishinzwe bageze iwanjye basanga ubuki buramanitse, barangije bansaba kubumanura, ndabumanura. Barangije hari ibibazo bambajije, bambaza aho mburangura, ndabasobanurira. Byabaye ngombwa ko bansaba kubajyana aho hantu naburanguye. Ubwo buki buriho etiketi igaragaza inganda bukorerwamo. Bashatse bakurikirana ba nyiri izo nganda, kuko twebwe turarangura uko bisanzwe.